New Legacy TV turabaramukije aho muri mwese. Imana ibaho umugisha cyane, ibagirire neza. Umunsi twakendereye kuza tubazanye gusaka message gatoya, message ivuga ngo ati kwizera Imana. Niyo message gusa mbazanye, kwizera Imana. Ati twizera ryari Imana. Imana twizera cyagiye dufite ibibazo. Iyo umuntu ari mu bisubizo azagira ngo yizeye Imana, kumbe ntiyizeye Imana, yizeye bya bintu afite. Ikise kigaragaza uko wizeye Imana ni cyagiye uri mu kibazo ariko ukarusha imbaraga ikibazo kikurusha imbaraga. Abantu bazahura n'ibibazo bagatangira kulamanta Imana, wese byagenze gute papa, wari kureba hehe? Ariko rero muri iyo situation rero nico Imana ibikeneye kugaragaza iki kwizera. Ugomba kwatura amajambo yo kwizera, apana kwilamanta kuvuga mana byagenze guturi hehe. Ariko nico gihe ciza cyo kugira gute, cyo kwizera Imana. Dufite akarorero gato ko muri Bibiliya, Paulo na Sila barabafashe, barabakubita, barabafunga, ariko bagejeje muri prison. Uko bageze prison bayihinduye prayer room, bayihinduye worship room. Barageze hari kandi barafite rezo kuvuga papa ko twari ko tugukorera, ni gute wemeye baradukubita. Ariko ibyo babirengeje amaso, bazamura kwizera kwabo. Bari muri prison barasenga, bararirimba, banezerewe cyane. Muzi byakurikiye, hakoretse imirimo n'ibitangaza ngo iminyururu ngo yari iboshe imbohe zose, iminyururu yose yagize gute, yaracikaguritse. All the chains breaks down. Ibyo rero ni imbaraga ziba mu kuramya no kugira gute, no guhimbaza. Ariko zose biba byavuye, the foundation y'ibyo zose no kugira gute, no kwizera, faith. Rero ntukaze utubesha wizeye Imana igiye ibintu bimeze neza. We will know your true faith when you are in the trouble, what you are speaking in the trouble, what you are confessing in the trouble. So niyo ryari ijambo ritoya, genda wizere. God bless you so much. Amen.